guztioi, hasiko gara. Lehenengo abestia Afrikan Txara perkusio etnikarekin izango da. Perkusioan, Mikel Doizaga, Ekain Bazterre, Edurne Hurtaran, Mila Hurtaran, Rufino Santos Cides, Sonia Ruiz de Arkaute, Asier Carro, Nayara Urquiza, Maitane Vicente eta Nara Rueda. No busquéis a Rufino ni a Mila, pero hay sustitutos muy bien preparados. Y la chalaparta, en teoría, la iba a tocar yo con Carlos, y Enara se ha ofrecido a echarme una mano, pero porque Carlos está en la audición de Musiquechea en Vitoria, la coincidió con la de hoy, no pudo venir. Entonces, se hará lo que se pueda.
Irantxu Martínez de la Fuente eta Begoña Ganzabal. Pianoekin Virginia Mauleón. Gitarra eta hotza Begoña Zillero, piano eta hotza Juan Noardi. Txalo bero bat.
bezalaren babesean, lodagoen urardo birzinan, oskortuan baitago nahi, eta jarrai zenitan emakumean, bekatu egiten du alaigin. Zu ezara, ni bezalako oianoa, zuriari mazazpi kodezeko, oialetan inguratua baitago, eta ez dena mazu bihotza ez duetan. Bezalakoa naiz oikaua, jasaren eta grinatzua, nire bularrean zimento guzuzko hila torretan. Ameka maitale ibai daude, obiratua. Orain Dreams Lives abestia joko dute, biolarekin Kepa Rubio eta gitarrarekin Jon Gaia. Txalo bero bat!
Eta ikustaldia jarraitzeko Ni bizi naiz baserrian kanta joko dute. Ahotsan, Lengoia musikalako ikasleak, Trikitizak, Andoni Lafuente, Elena, Iriondo, Maite Barrajon, Inigo Álvarez, eta Arkaia, eta Mertze de Bastilla.
abestia gaur joko da. Abesti hau edurretan deitzen da. Ahotsan egongo dira, Salva Labarten eta Paula Arredondo. Gitarra, Salva Labarten, Paula Arredondo, Arrate Asko, Favorito Terrema, Mikel Irizarri eta Baztari Navarro. Eta perkusioan, Iraitz Kolestitaga, Eider Gauna, Iraitz Ugarte, Albi Dentaga eta Ainhoa Zarazar. Txalo bat.
Arteko txirulan Raquel Rivera, viola Iraide Zarria, violontzela Virginia Mauleón, eta perkusioan Paula Redondo. Txalo bero bat!
Gitarrak Kepa Rubio eta Virginia Mauleon. Perkusioa Izaskun Broda eta Irati Artelazaga. Txalo bero bat. What you want with me, Griselda? Where is the desert moonlight? I guess that lonely boy, since you're mine, I say I couldn't say. Sleeping through the road in the dark of the night, with the moon out yonder, already moved with signs in the light. And lead me to myself now. Do you recall last night, Griselda? Let me tell the songs that I've gone to the face of the lake. It was lovely, near Baracona, sleeping through the road in the dark of the night, calling the moon out yonder, already moved when the signs in the light, and take me to myself now. Moons are up on the window, give me a foothold from my mind. I've got a rock on the lake, pacing around on the southwest side, living through the road in the dark of the night, calling the moon out yonder, already moved with the signs of the light, and leave me to myself now. I've got a jug of wine with silver, what am I doing with your tiny son? No, I'm not feeling fake, I'm very in love. Living through the road in the dark of the night, calling the moon out yonder, ready home with the signs of the light, and leave me to myself. Living through the road in the dark of the night, with the moon out yonder, already home with the signs of the light, and leave me to myself. Esan behar dugu gauza bat. Reyesek aurkitu du biltza bat, norbaitek galdu badu joan berarengana eta berak azkenengo kanta Gumboots deitzen da. Perkusio korporala da. Perkusioan Paula Redondo, Ainhoa Salazar, Enara Rueda, Enara Aranda, Maitane Vicente, Maialen Urquiza, Asier Carro, Izaskun Rueda, Irati Artolazabal, Urzue Aibaez, de Arcaia, eta Sonia Ruiz de Arcaute. Txalo bero bat. En Sudáfrica, en la época de los esclavos, los trabajadores de una fábrica de una mina de azufre, por eso las botas, porque la mina estaba inundada, pues el amo, el señor del dueño de los esclavos decidió que no podían. Primero les quitó los tambores, luego les prohibió hablar dentro de la mina y entonces a ellos se les ocurrió la idea de inventarse unos ritmos y unas cosas para comunicarse y mandarse mensajes dentro de la mina sin que el dueño señor les cortase las manos, que es lo que hacía si pillaba a alguien tocando. Entonces, esto que vamos a hacer es un arreglo que me he hecho yo investigando un poco sobre esta historia que se llaman los Gumboots, típico de Sudáfrica, que espero que os guste. Ahora mismo se ha convertido como en el símbolo, después del apartheid y de que se aboliese la esclavitud, se ha convertido como el símbolo del país y es la danza tradicional. Incluso hace 2 años estuvieron en Donosti un grupo de sudafricanos haciendo esto de los Gumboots. ¿Vale? A ver si sale.